Seo chumwa chailu winda yuta ila ukoma na indi ndine wa kilungu kitu cha mwanya muno kilungu cha kadhama kawendo kila kikukia wakaratu kuambia saa nginya saa 6 utuko kati enda ukuthocha muthenyane wa muthi ni mwayungi mwai wa nyanya matuku ni 5 kwa alama kitwi mameta taliki itano mwini wa nyanya mwaka wangila mengweli na dhanda tunitho kati ndini wa kilungu muthenyane wa muthi tukwatianie vamwe twende na kutungia metwano yitu kutungia misi ya itu ndini wa kilungu kicha kadhama kawendo nyeni toa antikaro na nikukia na ataalamu kibithoka ni oma metwano ataalamu mako ya andu mishini na metwanoni na indi muthenyane wa muthi noka na mutaalamu Reverend Masaka ulai ndio wisi twithia wanake mavinda maingi na utubundete maundu maingi muno kukonia mitwano kumuthenyane wa munthini nake na nienda ukuthocha we musaise witu wone balawi musaise wa Mutongo TV nthini wa kilungu ki nikana tukwatianie na kuwithia wine kulyo ambia kuandika kulyo ya kutene ethe winondu utonya comment ambia kuandika kwitene nikana tukwatianie na kuma yu nginya saa 6 utuku kati nina wikwatio musioka na nusoma maundu maingi no kwibundesya maundu maingi kwisila kilunguni ki cha muthenyane wa muthi twikunikila yulua nikichoki utuma andu maumala metwanoni andu meumala metwanone niki ila tukwasianu tumaanisha mume na muka andu ala eli matwanete niki ibikie bandu wethe ani mekumala muta yani mundu eo mutwanone lakini ni wathinza wa mutwana mundu ni mutwae lakini ena kamundu keba yanza kwa nini niki andu mekumala metwanone aine ni uthokete officially utwilowele kioni chaku umuthoche muno either we Facebook we YouTube tuko pale na tuithia tuende na ukwatiania vamwe ndini wa kilungu iwa wi muthoche muno tukwatiania na kunginya muthia wa kilungu unenda uthocha Reverend tukethie na itutabia atuyata na indi tuyambelelia kawaida undu tuambelelia karibu sana Reverend ne mubea muno antikaro watu wata ne musonga inondethetie muno na ne mutungia mubea amen tena siumwele tutona no ndo wa maundu kwingi ba na kibindu kina egu kingi muno wakara tona biti kwa kibindu kenya yonde kwa kibindu kenya yonde kigenda kala kingi kila cha egu Kristo Yesu la wambibwe wathayuka lakini oragena aminio mazara tuwe ogena kala ngile otherwise ne museo ngaino ndethe tunombone toseo na nina ngethi ciaku aya kuma kwi Reverend Nzekele wagambo nena yako ya kundu kweta wa ne utu kana utu utu tena mathiko wana egugu kwa engineer weta wa Maundos Samson tithika inya wake I was the master of ceremonies na yujina na yuko mane agugu na Reverend Nzekele Reverend Musiemi na toina nanga ya tuwete sawa kuona Mutongo ibinda thingi we na antikaro na methe mundu nimo ambe no kuoyete. That was my pastor some years back. Oh, good news. Guys in Ndongoni anambie nengo kethia muno na kethika atho nethi ne binda ya kwaila na ndo ala tunakomanie manambe mathi mwa kilungu ki na komanie na mwana ongena kuoka thonzwe ni bila tena na kugu kanthuni ko kiathi ne kingi changasia mwana wetu wa Motiso na anaambia ni shambiki mkubwa sana wa hichi kipindi ala anaambia nengo kethia muno kanzokea ana mambo ya kanzokea wow that's great asante kilungu hiki vikite kuwaza ki you never know ndo ala mabikia wa kilungu kina kema adhima aki ko utongelange volume ationgelanga kethito volume network ya mwisho okay ne museo mukawa kwani wokethia asante tina kuye matukwasu tatembele ntweso ko wetu ito na mero wako na ne wembo ati wana tuvu nona ndavisi maikinyanga na bubu na netitungeanga imobea kwa mwethukisya mwendwa ndia uthoche ona kwa kilungu ne na musiaisya wa Mutongo TV
na ondo twambelela sia muimbitikile nisomere tosiva sia kututongosya kilunguni ninewa wa nekiandu mekumalo kamutwanoni nikiulala iwingibete noti wetu twasiu noti wira nikiulala iwingibete ninenda ubitha ni kidogo lakini reverend laina ene mipango ya kando ya yes mipango ya kando mingi sana lakini ukijambelelie tena nundu na Lilia Biblia ninasaidia ebukuni ya Samueli wa keli kilungu cha 11 atisoma ndeto sianga ini kwitha nuwa mwambelelia wa mitwano o tondu ngaliana ngeketwa ya wa makanika tondu mesa itwa ya wa musaubia wa siendo sia mbou ayo mitwano nikaneka atumewa na nikaneka atungiwa na itungiwa kana mupango wanga ime undu wandikite sure niendo soma ndeto sia Davidi na Bathsheba kuno Samueli wa keli kilungu cha 11 kiasia na kwethe wa mwaka uchambelele ibinda ila asumbe maenda kaone Davidi atuma Joabu ena athukomi make na Israeli onthe na mananga ana mamimoni na mathiululukalava mamitwikanisye ini Davidi ekala Yerusaleme na kwethe wa iyawe yo Davidi okela kuma ukomoni wake na atambuka yulu wakiala cha nyumba ya musumbe na ekialani ona mundu muka akithamba na mundu muka usu ai mwanake kwa kusiwa na Davidi atumana kulia undu wa mundu muka na umwe asia utimbethi mwitu wa Eliamu muka wa Ulia muititi na Davidi atuma mamulatie nake oka kwake na akoma nake nundu ni wathetwe ubuku wake na asioka nyumbani yake na mundu muka aitaba na atumana amutabye Davidi na asia nebu ikwamba imagine ai musumbe na musumbe wisani wa naju nesi hotela manesa idhi Davidi ailala na kibetiki cha mundu ani watabwa nesa ewa kini kibeti cha umwe kwanza wa asikali mako ni cha Ulia muititi chuni kilungu cha 11 cha Samueli wa keli kilungu ni cha katatu cha Samueli wa keli weona Davidi ai elegwa undu waina aka ange muonsa ibeti yake kando na yunu wathiulala na kibeti kweli ninge na maandiko tia Davidi inebeti muonza kilungu cha katatu muswa wa keli yasia na Davidi asia ya anakuku Ebiloni ekithathi yake yai Amimoni wa Ainoamu Moyesileeli na mwana wake wa keli ni Keliabu wa Abikaeli ula wa kibeti cha Nabali Mukamileni na wakatatu ai Abisalomu mwana wa Maaka mwetu wa Talimale musumbu wa Ngesuli na wakana ai Atonia mwana wa Akithi na wakatano ai Sebatia mwana wa Abitali na wathanthatu ai Edhiliamu wa Ekila kibeti cha Davidi isi ni ibeti yake ibeti muonza ibeti muonza na bado no ugigwa yani na gongoka no ukona iteke ba yebetete ko kitikindo chambelelio ko kitikindo chambelelio yuyu kini kendo chambelelio tene na ulala ikana kuthinza wa mutwano ni kindu chethiwe na ni kindu kithuku muno na ni uthatio methone mangai nundu ona wasisia we mundu mukaila waitabie Biblia ya siana Yoba akonaka nakala Bathsheba wa musiye Davidi na kawa ona Davidi kala nthi na ati ya kuja na aboja indi Biblia ya sia na ngai akonakala kana nakakwe na kwanza nikana imaneka kana ni wekie nai na ngai atuma Nathan kula kwenda Davidi akamutabia uthukula wekie na pa hiyo punishment yo bunondo wa mwiye kindu kiwe ko bithanitie inde kwa kuwekeke kwa sua yunje akamaku makako mwana mo sua teme katambanga ane chesi yo kwethewa ko uo mundi nebotenda tekabikie kwethwa twinene yoluwa ola lai metwano ni na mibango ya kando metwano ne nundu ne thingebie ndana abojo kasioko bae bukune ya mwambelele no kuona kibeti cha mundu munene
weta wa Potifali Yeah. umwe wa nene me usumbe ni no na cha waziri Kabisa. ita cha yani the chief minister nundu batwe kane mundu la wa thenge ne na balao muno kibeti cha Potifali kimwe muthukumi wacho Yosefu ngombo kwanza unachuki ya misi awards cha muyo kama nako Cha ukweli. kilungu cha mengoro yake na muswa ndatu maandiko mazia na muka wa Potifali amutemethia Yosefu medho na amwea koma nako tuona kia bidhania ona tia aitu SMS yani you looking great no is you ma tukune mbaba kendukieni kila isimu no kuwa no Nezimo. Ibinde iko ya mtandao. Ayeko ya mtandao. Niko nena one on one. Juja mutabiza masiani tie. Na jete lile mpaka ila batai mundu numba. Jamwe tinyo. Amuzeyo. Hata na ni waziri. We. A very senior person. Mundu monene muno zumbe na wabalao. Ko kiene kendo jede yawa. Na kwe kundu kinge kula konge jede iwe. Ona Solomon ni wakwatuwe mubango wa muthembo nundu. It's like ene kaneso mesia maana mwonsai. Ita wakila siya endete akomana akamweli akasisi agede. Weta wata. Enda kwakwa. Atwenge kibeti. Yusi maana mwonsai kana. Maana mwonza. Na makongi baini bado. Akaite bwanya nundu ande toisu. Musia isia mwendwa na ningi kondo wasyo situ athi manetwa akotongia mubea ngayula weyulu muno ula wombie mundu na wa mumbe amutethesia wako maila na kondo wako mumbe amutethesia wako maila mutwana wa mbelelia wa ula waisetio sio mundu kwikala eweka ndo mumbe akaile wa mumbe yomwe indi nundu wa makosokoso ma mundu tema ndia makosokoso maingi wikutungia mubea nundu wa kilungu kiti thwa tuinenea yulu wa unfaithfulness in a marriage relationship kana mibango ya kando mitwano ni kana ulala imitwano ni ukatutethie wina umanyi ukatutuloile ni kana tithwa ti wathimo kwa musiaisha na mwithukisha wa kilungu ki tai wanakatho muno twikenesa antikaro pamwe nakwa na ala onthiri kwatiania kondu wa kilungu pema bitio tuweke sietwa ne Kristo Yesu ne twaboya amen amen asante ndi msese witu wa Mutongwe TV nitwambelelia yu twambelelia o no ya mandiko Reverend wasoma maingi na twethi wana mboya ni kuona nio museo kana nitwalika unena niani witu na Reverend yambea tuweke obatisa tukolie ano malikilo lala ini mwingi niki ano malikilo lala ini niki methiwe na mibango ya kando niki kindu kindi kuono wa kutethia na kundethia nye undu mabindamwe Reverend mabindamu ithia mundu asukumwa ni sindu ini sio kwitha witwelesia cho ni chau kiotumano maumaluka we mundu usukuma wano sindu ukethia ni umalile otinai mubango wake unge wenda aongenda ndato siago na uone kana andikaro sindu imwe isukuma mundu asukuma akasukuma nila siasie kwake kwanza mundu akasukuma ne moka mundu akasukuma ne mume akezethia umalile mundu akasukuma ne sindu we mwene we manyetie ene kana mundu akasukuma no wendi you know akawendo wendi akasukuma no la wenda wanu baba ukeza kwethia mundu tio ukeza yani like ndeni awa na ya ibango akanuma alukene kanake akali endi na ku itumission mbinge muno na nesi hotel manesa ithia I imagine katika mitwano out of every mitwano itano katika lifetime you know uko na ndo meba umwe eliatatu ana atano katika mitwano hizo itano ba mundu umalile kwa we are talking of a very big percentage 1 out of 5 no ndo mwana kwanza 20 out of 100 yes kumetwano yana babe andu 20 mumalile
oibindani othemwe iyo jalisha ni mundu umwe kana mundu muka yuma ile cia mundu umwe kana mundu pe mundu umalile metwano ezu kanwa kezethia me atano me atano pe mundu muka umalile na pe mundu umalile na nesu ni kiwango kile ulu muno nundu ni meongwele ulu aliana mundu when you say 1 over 5 more like 100 ni be maanisha ni ando ni meongwele percent in other words metwano thithiana pe andu meongwele mumalile yes na ando ama yuma alukano ndo wa ando ama yuma alukai no be itumine mbinge muno ne di wonge buani o mabugu na saithi ai aibe musumbe watani isi amukane gwethi amwethi ya kebezi amwethi ya kebezi ya school ethi amuka musumbe ethi amuka na kebezi ya school musumbe muima kiki Biblia aye musino no Africa o kiki jama kanzeti musumbe muima aya ando amane ananga aya the other day o metukio yumono no lilikana musumbe wa America weta wa Clinton akililo ile zaidi ya kebeti muno mukati obete weta wa Monica Lewinsky yani atamboja moko ambe omukwatanga go bonga point you wisani we you musumbe wayecho shida nini ko uona gendo kone aita chando amwe aya wisao kile wile okese igwa yani ona ne saigwa baibinga muno kweze igwa bastede ko ne gendo jailo boya wa muno na ne gendo jailo discuss wanundu kimundu laketethia kimundu kitakwatia una no wonder unaona asia amwe masukuma wa nange magesukuma ange magasukuma nange magesukuma ne siendu siende ne wo siendu sia muthemba ko ne kendo jale kala kinene wa nundu kimundu laketethia yiwa mundu asukumu aikwethwa na kana kanini kana ka myaka 5 na no mundu winando kuula lai na kumanza metwano ni kindu chethiwe bandu baibinda yasa na ni kindu kimwe katika ile ichangia ona kuzorota na andu kwesotwani cia makuma metwano ni kabisa ukiwa mutwano watileka koni kindu ile kwekala twikenene sure okay ekatulike yo ni maundu meva alame utumando yuma umalo kanza musiaisia mwendwa kiti kitumike mwe kana undu mwe kana undu wa bandu bana kana wandu ana itumine mbinge muno lakini kitumike mwe na kitongo ya siane mundu kulea kuyane wa emutwanoni kulea kuyane wa emutwanoni leto momita dissatisfaction in a marriage relationship ukezo bikia ukeza hithi niwo wena mukau lakini ambwa we mundu ume mukau ndona hata we mundu na bebi kindu kiti loko kwete abandu oni oba yani mutwano numenete kindu chepa kimanyeo mukamanyano kesa kwithi slaike wa mukau eona no ibisi thingi oyo buno mundu thingi thikito mubuto obubu ukamanyana mukau ukesa kwithi it's like ino mundu ngi wikito kitonye obubu mukamanyana kesa it's like ti ula mundu na mwendete u atu ikono mutindania mabubu nyumba no roommate no mundu mukita ocio komoimwe kimanyeo chuchune kithoku muno nenda tuna thimu no reverend kwamba kueleze bubai kulea kuyaniwa ni kuya lewe ni kuete wesindu kana kulea kuyaniwa chao kulea kuyaniwa kumatio ogeze is like yuta yuyu ninge yuta yumo bangosu ni kanoka atwika no kumalo kanza ma amwe mu malo kanza ni kweze labda ba ya uma ndimwe pa ya uma ebwe wana pa ya uma labda sasio ndeno yendo kwiko tokatunge wakengo kwa katunge wakekingi ukatunge wakekenge tuno utuma mundu umeumaroka aidha no tonde mbo witonga wane kwethia labda bai mwigwano kati wenyu mwene onu mundu umwenda nondu wa mubangosu gokomone na inde na akuyu mwenda nake nosu nake ni muthatu nosu nake no aki essence mwa nosu no kwigwa yani kana yani no ne mukose you know kwa unaye mundu nondu wa kwikala sasio nde
abingewe mundu wakwe kala sasio nde itunge wokengo kwa sasio nde mundu ayuma aloka na sorry to say akane makotheto otumea na ngali muno ngali kwizina akane makotheto otumea batosuwa wo komoni tasilayo ndwene ndinago yondo wengwa no naema naku pekelwa mana ndinago tizembeta sia nzio naema Nyokolaje reverend ora namba umabuya kani kwani yobata wa ndwele matwana wa baya we koira we one sided T one sided lakini bantu bamenda we kale we one sided yani ongeze kwethe it's like ndo you ana ndwele na kila mundu nugwire sindu sia mundu longe lakini oyese thia hii pe ngalikwe mbwa ebwata thie kala atangite mundu mebwata we kala atangite mumbele wake sindu siake sie bawo theine sienda mituke na sienda mituke nake mundu mukanu yabeka witinguke agabeka witingo kamo thembo ke this like ambo behave kana ene na nakuya mabina mainge katika maundu asumo komone mundu mukanu ukothetwo utumia mwe wake na nikana wese kwethe like walia kwije kalia nesondo bailete walia kwikondu ngombe kondu ngwenda wena akwingale kwesu na kundio ndio kubingeaza ekana wehu na nibongwenda nashe kana sindui nesiando meli na maandiko ni manenete undu wasio kilungu ni cha monza cha Korintho wambe ja monza Korintho wambe kilungu cha monza na muswa wa 5 ikaneno neseka asiale mundu mukande na hukumu yolwa mwe wake endene mume wake otondo nake mundume nake uteno hukumu yolwa mwe wake endene muka wake na buba kaneno ndetwe mwenene muno biuna nundu tinyemenene te aneniwe mwe mwene ila wameandikie ikasiale muikabatane Korintho wambeke lungu changu mwanda ningekonya na andiki reverend aimanda mandiko ayandikwa kona iko aimanda mandiko kwano malikile Facebook tuyotamba ni chena mo masani tasuben bi wakataka tutu asante sana wakwitu Titus thank you very much su meme tamboni live na langi ondema tayandika motomani lakini nimaende na utambanya naito reverend ekunikela mandiko asu na wezu soma ge kama muno wate muswa wa Korintho wambeke lungu cha mwanza muswa wa 4 na wa 5 muswa wa 4 na wa 5 Korintho wambeke lungu cha mwanza muswa wa 4 na wa 5 mundu muka nena hukumu yolua mwi wake mwene indi ni muume na nota muume na kende na hukumu yolua mwi wake mwene indi ni muka muswa wa 5 wa 5 ongela wasia yasiati muikavatene ene kwa ene muikavatene atyo yela mwiwanete kwika wou ebinda nekana mutonye kwinengane ene kuvoya tina kwithiwa vamwe ingi ogila wese ithi ya mundu ni wenuka na ethi ya mukanu no thatite kana mundu mukanu na ethi ya mume nake no thatite esindu siene mundu wimbwa emanasio na kangudabi wikavatene ene kwa ene we maandiko manene tu na tinye na nenie na chune gituma mundu umaluka nundu kwa we mino chuma witonge wokengo kwa wa we mino kengo witonge wokengo kwa mundu chuno metuka yithila malila athinsa elikana mundu nese wekangiwe to nyangule twake ba muomone ne muka naye wathi sioka kula wauma okie musele na wakethe ya mukasa atite na wese thi ya muke katabila kuguka sasio nde ane omume oka ithe esele wokundo na umealangi akoka akamuvingia akamuthinia muno yeso mubingwe ya muthe no moka mwithe atharire muno biu indi amekagite twindo twake nza na amwe sioka kula wauma amana ocio acio osa twindo twake eno muzi waiwo na akusia we akame ukale na akusia
na weze thia be omono mugonge wa mutemea cio metho mwana ucio ndio kwa muno mukosi na kuma tonyela ku ndaisa kale anesie kwete kwa mondo mukosi ali kabunda umala kabunda umaluka anesie kwete na weta vo wa mundu nese abika kunda umala nundu baya abika aendie ozo ta musumbe aendie osa sobewa aendie osa bwangite yani ngite ya mutu ngite ya mutu yogie kwa na nondo yakwe kala ye kangi wo twindo bubu yani ya da miete utham ni dama ni miona obo ya bukwa ondo yogie na yabona matuko ya mane athi ingine sa kuona ula mutu yoga kwa ayambe yo mukome kwa una longa kwesu ula wosete ula wa imwene ngite mbe yambe yo mukome Koko upe andu malu kanza nundu wakulea kuyani wabaya ko nundu wako vingi wabaya ko geze kwethia mundu nundu ena muka lakini aya ninone teka indoka na nika umela muno mundu muka nundu we ana atu ameze position nene na ameze position nene ogeze kwethia slaige mume nundu ni wanyiva mume nundu ni wa theya kilasi ogeza kwethia kwanza ku mabata azu akageta uthime wa ta ene kapeke kwacha ano chuma kinge kana chuma ingile sioketa igwanda bye mundu wa muthembosu kila kitu maro kaicho paube ndenja nene muno bio na nebo tusio kala maandiko ni moikeke umwewa maandiko masia moikeke umwewa kwa ukulea kwani wa kwa mundu kwake ni kutona otumabike yaku mahaluka kyune gitumike mwe paka bika bandu kezethia nayo nu we mundu mukaa kana we mundu mena nu feel kana yani tita ne wa value tita ne wa value yani ukeze kwethe it's like mundu tito ku appreciate kana ne muka wake tito ku appreciate kana ne mume wake na tito kumbilela bala na ile kwithwa ni leletwe kaune kaindo ka ukeze the tika seo na mundu akauma aluka akaya konwa wendonge bandu bangi tajiba tu samundu ukitoka zaidi ne ti obuthia okwa muko kwa joke ya muka wako good morning mwa mukata you know ayuma bwili ko bisine yani akatabwa good morning with a smile akakethwa nesa ni andu ala matinda imwe with a smile oni akakethwa ingine sa ukingi akakethwa ingine sa na yo bandu ne ba ya ma kwa kwende ko kwitha mwa muka mukiliti utakawangite nene aya bana and I thank God amene emanisie o mundu la mwamukane amwe good morning it is good ndiye awe about reverend ndiye ando mo kila banu masiumia ani meyo bamwe kana nwisi ni kwachana ni mwikomete ndio usio kwamba kwaze good morning pebata na kila mundu yakomete weka kila mundu mwikitandani kile onembo mwikomete kula wendi ndoto ila woti tisho ni oti tisho kube bata wa good morning ene good morning ena mo ya mukamo iboya imwenye like you know chunike ndo tema nije na mukawa kwate kokela tekaboya mabata maito tekokela tekaboya mabata masiana sito tekatongi anga imo beta yumundi my granddaughter you know no kusherekea 13 years of wow you know my granddaughter wakarato ne onama usino mundi wo kusherekea miaka yake 13 yako siao tatu ngianga imo bea atapoja mapata muthe na tiyuma bugeze kwethia yani ene pepe kasebe kangi ko ka ene ka good morning ithwa na muthenya wa kwaila na kwithwa na muthenya wa kwaila na itanenga na mapata maitu kala kwengai nitethwa na undu wa kwambelelia muthenya kwa ugu na yo mundu akezobikia abandu okeze it's like pantita nena lato pantita nena value mundu su ne ometoke ayumalo kanza ne kwithia koyanza au malo ke wara ka good morning na kawasya ku kaseo atha ukwenesa na akethwa nesa mundu akiita wa metoke aya okuma lukane baya
etho sexual needs siaku kana mabata maku ma kimwe kalile wa mundu na muka mai kyanigwa no metuke muno ibato akuoyanza nondo kana abuna bandu ne bana kakaya mpaka kakamolwa mpaka kukuo ndogeje kwithia ona kitaka kiguomi kaumalo kakaikona kitaka kingi kiwaya ekaboni binya kuwa ndo mekale maboni ngale koneso na mekale maiko degwa sindule bwana sio yani chao kitona utuma yu ano mabata egoli eseo pei yutamende ene kana mundu eso utwika ne ndwathatia mundu amuyikalite muithatania vaikenene kati waku nake ene eyo mwina abigania bandu ana ukombole mpaka ana umalicha no thatu zuko na thela tiwo ndo na seiye atiyo ndo wende na itungeangea maundu asiko manambe ikale no la wone gwie wako sia kona mbo thela achutio maundu amwe ko pe dynamics mbingi pe maundu maingi muno maile gwekalo maisiwa nikanoke sethia ona ethoti maundu asumo komoni bado pe kula kuthengeania kwaku na muka waku kethia ne mwene onethwa labda ne muwau pe kula kuthengeania kwaku na muka waku na mwemeu ukesethia ndo awonde pe kuyanewa in other words there is that intimacy ukese kwithia onempoti patozu wa komoni bado kila mundu no kwigwe mwene nundu ngocienu ciena maundu ingi ciena kukwatania ngocienu ciena kuthengeania moswani omenyu ni matungitwa pamwe desire cienu kana mawendi menyu ni matungianwa pamwe ni maundu ala mwikala muyika na kila ibinda kitume kingi chakele kituma mundu malo kansa ni of course oila poor communication okese kwithia abaikune ni akosio kati waku na mweme baikone ni akusio kati waku na muka waku ni mobika bandu okese this like ni toko igino muka waku ni toko igino mume waku akabika bandu okese thia beithoko kati wenyu mweli aidha pe mutungi thani wande oingi ola muswando asia ndimo gelungu je 15 muswa wake eli usungi omololo nuthio wa uthileku endende tombai ne okelasia uthatu endende tombai ne okelasia uthatu o musungela no bubu ngeme na nindunge aka mubea nundu nimese tutatu to kusesi omundu kwa imagine mundu no mize kwa ono ko na miaka 30 na gendo maja mausie monde na ikwete theito mema kuena magatungi ikwete theito ndadi eneu theito ndadi sindu finance ati yethe yake na ati yethe yake tio mingi makothete gwita na nyeito ayeti ingi agine akai makothete na theito na ndadi theito na ndadi ene anda kwa timu twa ndadi kwa timu twa ene ona fukona time and again asia mamweba ene o itukule siana lakini o mingi no ala magita ni mwenywa iva isamosi amuthe mbosu nanye ndina thina no ndosu kwa wazani gwetana tuteto tusio twikale tuyoneka kati wenyu mwele nundu twalea kuoneka na mundu athio tuteto tu akili itonye lo bizile wezethia aikala ni wake ni woko kana tula tuteto tusio good morning sir, hope you had a good day. Ambe yakwetha na maswani yangi tuteto tusio twatianiwe na mundu natani tuteto twa muthembosu nundu ebinda yonthe ne baile kwithwa pende to ilibwa ata ichangite kuthengesia ngoo yaku balabe moka waku kuthengesia ngoo yaku balabe mweme andibona asia at one given time don't take your partner for granted tukamwose to mundu wa kawaida tukamwose to mundu umetazila thingi tukamwose to mundu makatolonge ene tio mundu mukaweke getonyo une muka waku your partner in bed, your partner in romance, your partner kana mundu la maile kwitha muithengeania maundu ni maku maki migwile yake mwe na migwile ni yonde. Asante. Endi musese witu wa Mutongwe TV twende na ukwatiania na Reverend Masaka
tinene ilua nikiulala iwinge bieme twanone nikianu maumali lenza nitumimiao atuiminu kila twesa kumanya kuma kwa reverend ye yote twanya kwikata nikana maundu ta mathele tikata nikana metwano yitu etongeke onde ala twene na utambani vamwe mundu kwitwa January Mutisya kasi twi vamwe mutui masaka woni mutui waku January Mutisya January Mutisya inu aba kwamba mbolo ibaya beta wasakai na mumanyosu katulani tires sakasi nake tutambanite imwe nange ainge vetikileni kunikele owanini alatu imwe matonyele Patrick Mwiva asante Francis Kalia Mutua Beth Mbidi Favorboy Vini Joshua Mote Tajiri Mtapeli Nunguni Ra Kelvin Musembi da journalist reporter Masai Moja MC Jaboy undumuna Dennis Chalo Collins Kolo wakwito Titus na Ben B wakata katutu asionde me kwisila Facebook nengo kunikila umautumani makuvima 23915 edha wivoindi tutabie wivo no yandika utumani wambiye na Mutongoi TV kwa utumani mkuvi wa 23915 saa inyana tukamengo tutuna nyanya ndini wa kilungu chaka dhama kawendo isani ambe atuende na ukunikila yulua maundu alame utumando mauma alame tuano niki ulala iwingevye metuano niki kuithi wena we mibango ya kando mingi Reverend Yeva nuende na kueleza sindu isu ni chao kiuchangia sindu iyo mabinange uthini woka kana opportunity ni yoka ukajetha ni yeye tayombene tayuma atukone ku opportunities bingi ana ndo me uthukuma na wayumela mwanya wa maende Mombasa kewe either workshop ama the workshop gugu of course mundu ndethi na manyumba yake mundu ethi na ndo alama thukuma mo you know lama travel it work trips kana ma seminar na ma workshops maundu angi takasamugetwa social media yuilika social media okesa kwithia ya tieno yusie siendu sia kila muthemba mikile ya kila muthemba topics sia kila muthemba na mabina mainge mundu la wetonesia bandu ne ba sia isi sindu leibu ata sia kadimindone simone katakati sia katika social media no metuke muno ayethela me kilene ya methemba ne kwithia utheyusu no okie wenengane ne babiga abandu okesa kwithia mundu ebasa nando make na chuno tikene ne te abandu ne oba mundu no ethukuma Mombasa na mokanake Kakamega ene na ningi mundu tio mundu mweyoti wisobetwe na nyamana na ndakame mundu tio kona tobetete akazia mundu me akazisia na nibona sia puni bobe pataindi wa ebinda yonde mundu ne kale aitembele ya muka wake na muka wa mundu ne kale itembele ya muome wake na kanela mundu weso kwata mwanya nie nuke ne kana kedwa na quality time na muka wake na chamate weta abandu ne ba ayinu chesindu ile itatumaona mpesa tindu ile itatumaona posta tindu ile itekwa aikathine una wiki mubugone ino yiki akabasania ni nanga na gathi no yiki ya lebo gekale andu mekala bayino chesindu sia muthembosu na bandu ne bandi banene tekasia le pinya kutambo yaku mweso wa mwai we kivetiki baya mwesie kana nguku sia kuitatu ugaita ngili itatu masamba manene ne kanolike ngale ne amwaki ba kanolike kathi ne othe mpaka Mombasa we kale bwana ba methenele itatu na uyamba tenge yani ebuti ene kale ina change wa hoyi ene kana kwisi ina wa ilimbia uimina mwayunge akoka nake kanothe yo ingiona iwe
kwa ando kwithwa mataanicie ando kwithwa mataanicie mundu na muka wake aitha nundu wa maundu ma kiwia nundu wa maundu ma kiuthukumi nundu wa maundu ma kibiasara chune kitonya kuchangia ona kuwe binda yonthe nayo kichuka kwa mundu la wiki tunene twacie kana kwatimita nayo akatimita nayo na mundu kwithwa atena values yake mwene karone nesi undu umwe ni pastor ni muthukomi wa Ngai na ni mume wa mundu nenda Ngai andethie muno ni kana ni kala ni nengete ndaya as a man of God nundu ibuku ne alomi kilungu chake le musome ngolina ya sia nundu andu amwe menyu ini matuma sitwa ya Ngai yuma nundu wenyu nundu amikile daito okay sagwidi ene pastor anonekele mundu anonekele pastor lodi anonekele kibetikena kinaonekele nani mundu nusikie ne mwetikele mundu nusikie ne mindo ati ku absence ya belief values na religion pe andumele kaziugeze kwithia mundu netawe andikie na niki kupe bata wa mundu kindu kila woike yako kiatia to the letter nundu wale yako kiatia nilirikana ndato cia kulilwe muka wa Potifari ne Yosefu amukolilie kilunguni cha meonga tatu na kenda musoa wa kenda ndonya kweka ata undu uthukitu ne mubitani Ngai. How can I do such a thing and sin against God? Ona ndamu yale kotitamanyika kotitethewa amuye kubetita Ngai amukulie ndonya kweka ata undu uthukitu ata ne mubitani Ngai. Kilunguni cha meonga tatu na kenda na ngulia no nekana mundu njia icie akosa mwe na Yosefu ende cia methone make na ene muswa wa mwonza wa iti mwambilio kilungu cha mengo tatu akenda na kethi wa itina wa maundu asu muswa wa mwonza muka wa bwana mutemethia Yosefu metho na amwe akoma nakwa inde alea na amwe muka wa bwana wake sisi bwana waku ndesikilane na cho nyumbani na yete chonde kila we na cho kuokone kwakwa na keti munene nyumbani ino kwenye ona ndambata kindu na kiba ateo we ni kwithwa wewe muka wake ndonya hata indi kwika uthuku usumunene na kumubitania Ngai kwa imagine aile kunenga nei kotitethiwa kota manyika kota itaba kanaka sisi amande akaze ai haina thina kota itaba na kwa namba nene ya aume manako manake ndo jamu thembo ama masetelo lia mutumia na kokito kibao yeta wa molo yani kitwa bai tuna kitimbete thenzuko yani ene manene bandu weni ai manene bandu bo kana maga delangali ana ba makuone yani kitwa ba kitimba sionane timbo asiona ni ende bano amukule ndona kweka ta undu nene betu na kumbitania Ngai this was a man of integrity na mundu mwale integrity akazi is what you are when no one is watching kindu kitawa yani usu wa mwekalo uima wa mwekalo waku nikila utona kweka ila bate mundu guciaici what you are in the dark what you are when no one is watching what you are when you surely get to know that pai mundu wemanya ira ndiba mutongo TV yuku manyumba ka saa 6 ti andu inge mesebalani amuno manyumba yakwa though not unless makithwa me tuned ewe lakini pe masame mbwa mabika abandu okeze kwithia ne kundu na ndisikie neba tayundi na ina ku kambo kuma kwacha mpaka tinesa nesio shoka kwa tibika saa 5 sio tuko yue pinda yuji ndesikie balani jipunu bobenda baba unze banu wezi weneke kione bani nene keke uwo umasasa jikuma wa kuyobika kwakwa ni mbone mundu wa muthemba mwa na chuni cho pe mundu utena mungamo waki maswanio make na mikile yake na mwikalo wake absence of belief values mundu wa muthemba zindegeloteka ni asiunundu enzamana wita mundu ume ukakomana na tweletu
tubengesa Sure. ukakomana na mo Especially kuma ofisini mwa. ukakomana na ume maubengesa kwanza ukakile huyo ofisini wone ko kakagwete chika yebubu na kaitambia na kaithio ngokela ba ya momo no sijeze no bongo mukinelosu ya wara na nyamu tindi ukagweta wa nyamu tindi je mukinelosu ya wara na nyamu tindi na yakangotabia eswanio nio mundu mwana eneta kasi ya leti siye imoswanio maito nimo muma akilate nena tisiye kunena kwito njo kuma akilate ka tisiye akilate meko maito muma mwekalo tisiye mwekalo niwo ka changia kuthela ende kwa mundu Kizungu is, take care of your thoughts, they become your what? Take care of your words, they become your action. Take care of your actions, they become your habit. Take care of your habits, they become your character. Take care of your character, it becomes your destiny. Kukaswani wakani, uwe. Kamukinyela kau? Aiwa. Na iketa wiketi namba. Ayete chei uyeze the anita wono ndungi kibwa kitaeta we. Wiketi namba. Na wiketi namba. Na kindu kimwe. The less one yuka ene kunena. Kula kunena kuyuka ene kiko. Kila kiko kiyuka kimanyo. Kila kimanyo kiyuka no yombu imwaneli. Na yue Reverend nina complaints kuma au kwa atumia tofauti. Wandu tofauti twase no muiko mti atumia taku. Omuiko munini we wa kevu makile man mosa tu namba yu tu namba wethe mundu sino tona kwetelete ndendo mana wena kibeti kana ndwina na kuniwa mandi yekitai paube wewe kwanza kuandikia I miss you na you ngewele na ivoni kana wewe akwa I miss you and then Baune bwando maile gwezobe ya muno. Baune bwando maile gwezobe ya muno. Aniwe wejingeye. Nedwa na kwe na kate nena wanu ndo te ando ima. Tene kindu giki ta wangu wano. Ene mbebania kunena na mundu muka na mundu umekwethia wakwebina muno. Andu ima nenganite ndaiya. Muno. Andu ni kwanza na wabinange. Wayuto no thiu kai kwandike kongeni yani thibo uthome kwa mundu mukola ukakito mwandikia ka message gugu lakini matu kone nundu watu simoto I'm telling you kutumia mundu ka emoji ka emoji kale yutajuba ukaandika rose wana bumelela uyandika rose wana bumelela uyandika the word love wana bumelango uyandika kindu keze kwithia yani kano yandike omundu pole nundu wa sorry for the loss of your bembumila mundu etikitie yetho yemwe alaliti itho yemwe na keticha yetho na tindo tu kusa siando metoke muno bi kanda mundu ate very careful tindo tu katika social media ni ukuswa netuo na nibwo in as much as simonenzio in as much as maundu media ni email Facebook ni maundu masio nitaile kwekala timeso bite na bubu ni bopenda mwekalo wa mundu wa kwetweya ebugu ne Daniel kilungu chambe muswa wana na Biblia ya Asia na Daniel ni we twiyite kana ndakebucha na chao ya kila chane ngano wa mesane ya musumbe Biblia ya kizungu ya hizi and Daniel resolved not to defile himself resolved in other words you make a decision and a very firm one uketwiya no ene kendiaka kene kethuku in the eyes of the Lord ine siana ine ani etuma muika ngutinda na mwe kanisani inde ne wene nini sebe mubaka kati wakwa namo ne kwethia ne pastor wo ana kama nzama ngutinda namo indi nini sebe mubaka kati wakwa namo kini kibeti chene na kwa unini se katika conversation si akwa nacho pe mubaka one antikaro ene na nini se kana pe mubaka kati wakwa na kutia nia kwake kutia nia kwa nake ne professional ni muona inde na yu mundu atesie kwetwie let me tell you nimetuke ujiwa sionane kadha iwe iya na metuke muno na yu beke ndukingi bebe kindu kingi ndiye sini chao chona na sia mundu asungu masia the grass is greener
on the other side tayuyu oni ndabiti ene beti mwanza najua eba kiala ni cha nyumba yake mundu mukati uya naketi mwanake atumane o ese kana ine biti mwanza ailo tumana ogemwe iwe mbona kuwa kundu kwa bioba lakini peke ndu chona choka ake koni ando kanali it's like kana mundu nitokwenda ku explore mundu nitokwenda yani kukonga ndezu mundu nitokwenda omane ngama na ene kitimbake yake othioku ene buba iliata ngama na tunondo tuya tubwada tolotete mbe uwe bailiata yipeka excitement gugu katoma utuma mundu mutumanu akusewa yange matasi ai na ndimo kilungu cha karano nikenene tondo wachu yange matasi ai ndo yasukuma mena monza kwisha yu mundu zukota baloka you kuleo yasukuma mena monza pauna kwenda bobe kwenda firmness of character firmness of character mundu aketwiya no ene kiyake bwada keseo ende nemoka kiyake bwada keseo ende nemome kiyake bwada keseo ende the bible says kiyake bwada keseo ende nemotangiye kiyake bwada keseo ende na the integrity ya kwa nikole nundu yuta wala melekele odaithi pe maundu ne twiye ta pastor ngasiale ne wende de dieneke na neneke ne sekana bai mundu kumana kana ngidi ukoma nengo lyoboya nengo boya ona muka wakwe lote bwela watu kaniwenuka akana savali nini mbwani singikoma nina ile kuboya nini amuka asaka ndasyo tuko babinange kamutia komete ngati sitting room ukethe ningwigwa ninondo wakwa na ngai wakwa tieli ulobone kiestelo amengele asia ningwenda kabinda kakwa nini nyoka na ngai ni mutabi maundu makwa ngai ngaboya na ngene ngane undo ni usu najo once again mundu ni waile kwekala ketwiya akasiale ne mutumea nini nengetenda ya nandu manengetenda ya nasiana siakwa nini ngetenda ya taji kwa ndabia kini kala alaike ndwani cha mondome na kiyeso siana si metwe ewa ile ngisi bukwayo amayona ni agelasi the same school nyagene ni jonete ondwani lanzi yewe ngachono okundu okungi ukona mundu umetio kwanza yani mabadhatia olekilie na kibeti chene na ichaga no gene na osiana siana zidio koma ne agelasine kwanza kana kaikule kwa hiyo amungi ndo anakabua amungi kwa ina kulwa getheo kaya kekulwa getheo la waendie na nyake nikindu kemubutha muno ona siana ni okubuthia na niki create low self esteem on the part of your children na kuipa ni mungu asia kwithwa we mundu ume we mungamo kwithwa we mundu muga we mungamo na ekatungilileka for your information we mundu muka na we mutwae haume makaoneni kwithwa we mutwae no bongutu ando bayo nenge anda ya chuchu we mundu muka we minister we chau haume makaoneni kabisa omese kwanza nange makaoneni mese we muhemu mese we mutwae nesa muno twili tunetone twisikana na tunimesi ni wene ta aumeame na miaka 45 kwambatia aumeama na asomethisia na sio ikamina university ta kwa ugejethia maina mabata maingi maki fees na commitments mingi cia kimbesa. Let me tell you yandu alame katika miaka mithuku muno ya kulala na aume alame miaka 55 53 Pauni po we sawa mwithi lali mundu metio wena miaka 63 na ina kamweso kowe ena kamundu katona kwitwa mweso kowe yes kamiaka 20 ena miaka 63 na ena kamweso kowe ena kamundu ka miaka 20 ekumnyanyanya difference ya miaka 40 kaindie university kaindie university mama mindo mwanake unasomea ba Daystar ailondele mia aimbia yani aimbia basta tuboje muno
nundu tikile sete bubu ngeza kuona andu anene muno silikalini mayuka bubu na maprado mo mesite twile tu akatano mamalu for the weekend ndio tito tunatukwisa kuwa na uyese idhia kaka umalite ene tika amunge kaka no iwe munge tiko uchi kwa basi atukwisa kuwa wanundu kiwe dija kuchezo mana yu kiwe dija zo mana jekale haya kezo duka nika gwiye na kundwa ndo weta ni wako uyonga na kakwawe koko andu mai problem no na naku ya miaka no ya miaka 50 asuna umemea tarini muno na no akame atarini muno nundu they have got nothing to lose ila wizaigwa mashuga mami mosi wene tumana to nini mosi yetu mwana mashuga dadi na mosi yetu letu to nini na bune bo twete utongelela undu wa kwithwa utena munga mawai wenimo wewe basta wewe mutumia wene no twanite withe wandu wene ni kuna wandaya endo kenenge ndaya mutumia gwa mukamba watene aliasi akasia ni mundu otuete mea mundu otuete mea ugeze kwele is like ene mewile we nayo lakini ni mewile ata ubingete bandu ugeze kwele na ka ubungulo niwe kala nago na niwise sasia umebingwe ya eka nogeze the nuna bingwe ya kila mundu ai we reverend umonde na ndeto nzeo kwa kuwe utwiloele utwithukisye maybe utono kwitha ukitita ukwithukisya lakini ini ndeto nzeo cia kwaka wethe andu ingi ni methiwe na kiyo mitwanoni kwaciaisya mundu nu andu no ama naye aseo mutwano naye museo mutwano kambia kwanangiko mana ukeza iwe jamaa usuyo na geli tuka skulu jamaa usuyo theiwe kana kubeti chake kitheiwe na muthukumi wa mondani na maundu tasu na indi sindu ini so sikuume siando mitwanone ukona mundu esa koza kakanda ayesusia lao ndetu ende na utamane na moisa yambe ni the lies yambe atele ndiko mwe by the way mundu kwitwa Leo Herbal Clinic umbete anti na Reverend Nicodemus mutukwetene samuno etwa Onesimus wa Leo Herbal Clinic engale ko siama si wakethwa ni mutumia wiba au kwetwa Chuma Kimatu ambite that is my BOM chairman pale Kiunduani High School 2019 exactly msalimie Chuma Kimatu asante Shamdeti asante sana katika siasa South B Nairobi wakethioneka mwitu kangi keto wambaki mulaimu wakasomeza sia Machakos Primary I think January mutisia asante sana tuivamwe mutui Masaka usuni kwa chanene kutabiti obo wake na langi onde indi twende na ukwatia niya ndini waisa yambe niya thela twende na kunene ya yulua niki andu maikumala mitwanone niki ulale winge vie mitwanone katu wetu tweko wia katu ite ndu tweko meta mutono Mr. Kioko akaambia nake twende na ukwatia niya vamwe Eric M. Kaloki asante sana Onesimus Mutuku thank you Chuma Kimatu Kasiti Mwene Shemneti Patrick Mwiva Francis Kalia Mutua na langi onde twende na ukwati yani indi Isaya mbeni adela tuisiokithia sani ya keli twende ya na ukunikila the reverend na umina maundu ala meutumando malala muno mitwano meutumando maumala mitwanoni metho na mibango ya kando na tuimanya tutona kumina thino ata twikata nikana thino tuone wathela yento antikaro nina Reverend Nicodemus Masaka muthenyani wa mundi na itusiokitheti aundu umwe na tuisiokethia Gabriel Kekonyo twasoma imwe Machakos Technical indata na kumana ko Zombe atukwetie nesa wow Dorcas wa Isaac mukawa mukoa embene wetu kesie na baute ngokele baun maundu asu ni mathina cia ndo ingi cia o na alangi onde methukize kibinde nikita Patrick
na kuma mwamradi ne wa Mansa nethe ya kilungu kini kithwa kithukiwe ne andwa ingi muno na Alex Ngila ne shabiki onge monene muno wa kilungu ki wa Kariobangi na muka wake Gladys ametukio yu maende ya company cha thicho cha Ngashia ne kana mutu ano kalulumelwe ungai ndamwathime muno Kayi mwathime muno Misa Kioko city streaming live over Machakos town. Asante sana na alangi netu imwe nitutokethete sana ya kele nikana tuminukile unenane witu nukatothi wasa inu ni Mutongoi TV. No withukiisye Mutongoi FM wibala ui kwisila app ya Mutongoi FM na ila itumia bundles ni nivyo lika kwa Google Play Store kana App Store udownload app ya Mutongoi FM kana ulike kwa www.mutongoifm.co.ke. Mutongoi FM ngwatanio ya mukamba. Kendo mundu osiawa nacho kinengo nonga iwa nengie but nesio mama kana ni nacho ni primary school nakiana na kindu kikapika bandu kethe kindu kikivithika hanon makini ve kindu kithia wanthini wa mundu na kikamumio tuini akatanga songinya ndisianta talent ya kunenyiba utonga kwikia talent kusudi ni umaloke ukamishughulikia kinengo cha mundu nicho kiseo baseme kalile yake mundu ndela naye kama kwa mama ndio kwikala maisha makwa ni sawa kumanya kinengo cha kunikusio nundu waki nianesa kisao kumia kindu niye ni namba kende ni enda bandu ngakiti namba kenda ngimeze mubila konzi ngalea kwithia na umezio no naje nundu ndinege gikozini tikambelwa ba ukamubira kama na nafasa alishabeti wa mbua kila wakatano kuambia saile na nusu sia weyo ndio kwetie kilungu cha inengo na mikadile niva Mutongoi TV ngwatanio ya mukamba. Maisha ni matonya kuvyuvia indi wi mundu wina akili nonginya withe wisi kwamba masinga ini sio thambia mumba ngathambia ona ikoni ngathambia ona wenda ciana ithambie no nitwe muthambia ona nguku ona ng'ombe ona masithia kila kindu chombe ona kuo wendegwa no thambia vaikindu kithonokete kutata na windi wa kwiyailia maishani kama kasilia kamwe usini kwa mwambio la museo nutaona tabateke esilia zile mwolene mwokama katika masilia 10 maunduni maku onthe ekithia nusongete nambe nundu vamwe watu wane via tausi wana hivi bandu batekinduwe mama usiwe na pesa badewina kapointi kana nake kamundie kaela no kamundete kale kaombina mundu saingi mundu novitasia matambia maishani na aivaluka indi kusindwa kwa uo ni kuendeya kwikala pala wavalukila ni kuyati kithethesyo kimuka na vayutuku utachesa otiwo dimbo kowe ni nyone ni komye kowe asi magwa ni dio mathiaba ake mama wewe witwa akanite Kase tumwisinesa ni musoli na nika mundu kamitulio na kwichocha kase avikie vauata tuyawa mbuinzao ya yeneke kase niwonekie avilaniambia na vavindwa tutambanie na kase itambia kwetambia kila wachumwa kwambe ya saili na nusu siaweyo va Mutongoi TV ngwataneo ya mukamba. Niwikumbilitwe ni mathina mamwe kwaliwe ni malenu mathina ma muongo mathina ma mbio mutambuko kana arthritis kunyetea kwambatwa ni nthakame mathina ma sukali low libido kukosa mwana mathina ma urinary tract infection alameta wa UTI vandu watiniwe valasia mathina ma ivu kana ulcers metho maku matona anthinesa kana mekwalia mwi waku wa utindisye sibitali ibinda thimwe kuthiyela yingi yute ya matunu
nundu thina waku ni wathela. Thina waku withela ba kwa Dr. Ndumba wa Ndumba. Nundu Dr. Ndumba wa Ndumba niwe mukuli wa mathina na miwile ya mwi. Dr. Ndumba wa Ndumba aitana ndawa cia miteta moringa, yani ndawa itena mathina angi kana side effects. Kwatiania na Dr. Ndumba wa Ndumba ba Mutongoi FM kila wakana kwambia saa 2:30 cia wiyo au tethesie kulunga uima waku wa mwi. Nena no Dr. Ndumba wa Ndumba kwisila nambani ino ya simu noti muonza 31 kana noti muonza 14 noti 35 kana umutumie utumani mukubi kwa WhatsApp kwisila noti muonza 14 no uke kliniki ni kitu kila kimusini wa Masaku kuthengiania na sukulu wa Machakos Girls. Enda kwithiwa na uima musio wamwi mandhana na Dr. Ndumba wa Ndumba oyu na nuwa. Nexus of Caregivers na asia imasiana ilasie mamutha memwanya va Kenya. Memutho chacha thini cha kubingwa walanio wa kuete vamwe asiai na siana ilasie thea wana mamutha memwanya na kutetea aki sia siana ithi. Chathiki kikambia na ndambuka kana walk kuma musieni wa Masako nginya sukulu ni wa imwana wa Machakos ulawisikieta Machakos Boys. Ni matuku 15 mwei wa 8 mwaka huu na mweni wandaye ya chathiniki akethia Her Excellency Governor wa Vinya Ndeti. Kwa mabombe yange kuna simu kwesela nambani ino noti muonza ile 81 muonza 3 kana noti muonza 1 ile Together for Inclusion, Together for Change. Inyuonde muyathoche. Lumina International Schools. Une waku ni mubingwe. Tena primary na junior school kwambia PP1 mpaka PP2. Primary school kwambia grade 1 mpaka grade 6. Na junior school kwambia grade 7 kubika grade 9. Tena British curriculum ilani ya Cambridge na tena CBE. Wosani wa mwaka wa 2026 ni uendeze. Tiba headquarter ya Ukamba Masaku lelo ni wakuma Masaku kuthima kuweni. Tena boarding school na day scholars mawithi luloko maito ni makwendesia. Ila sinene iwanza seothaukia kundu kwa ukoma na kiwu kitathela na mwaki wa stima. We musiai osa ibuso wete mwana waku Lumina International Schools na waetesiana ile wenengwa discount ya 5% na hindi waetesiana itatu wenengwa discount ya 10%. Lilikana musiai wewe ya mwana bisi mwana enengwa mabuku mitiani ngina ilasi sia kompyuta maleu onde kwambia kwacha leu asa muonza na iya weyo obisi ni osu musiai waiba. Lilikana boarding ni kuma grade 4 kubika grade 9. Nena na Lumina International Schools kwisila 0700-786-355 yani noti muonza noti muonza 83355 kana kwisila 0756-646-164 kana ulike website ni yitu ilani info@luminainternationalschools.ke. Lumina International Schools, igniting potential, inspiring future possibilities. Mukamba ni wesi uimane uthui na kwa uo ndo ilite kubatithia na uima waku wa mwi. Rafiki Herbal Clinic ungua Herbal Dr. Mwithia nicho kliniki cha ndawa cia miti kila kitongoetie kwa witi mwithianu na wandawa siki ukunikili wa ki-science nituita mauki bathukanio ta typhoid, ndetema, amoeba, bio, ulcers, arthritis, kulea kusia kwa mbatoni ndakame, kukosa bina wa kiume, mauma kikonde, asthma, mauma metambo, fibroids, sukali na mauange. Komana na Herbal Dr. Mwithia kila chuma bauwekala wakwambelile matuku miongole na mwanza mwe wa mwanza tuwe makindo kwa Ekati Building kuthengene na ulikilo wa General Hospital wakele matuku miongole na nana tuetala kuthengene na Flavors Restaurant katika wa Total Petrol Station na Isma Supermarket. Oingi wakele suwa matuku miongole na nana tuizombe kwa Makuu Standard Hotel kungethanisia na KWFT Bank wakatato matuku miongole na kenda tuwe matu kuthengene na kinatwa Sacco Booking Office kuthengene na Matumat Supermarket. Oingi wakatato suwa matuku miongole na kenda tuwe kabisune kwa Chapachapu Restaurant lelo ni
wa kuthika nyangi wa kana matuku 30 twikitwi Red Car Mall na wa Intel Bookshop kunda kindu stage ya Probox ya mbitine kungethanisia na Chama tu Hotel wa katano matuku 31 Masako Complex Inn kuthengiania na Automat Supermarket kuthengiania na Bata na wathanthatu tukwimomo wathanthatu Mulolongo 3D's Hotel ground floor katikati wa Automat Supermarket na China Market oingi wathanthatu suitu kwimomo wathanthatu Mutomo stage ya Probox ya Motha itina wa Fragrant Supermarket kwa maobombe ange tuthoke mobisi na maitu alama bingu wetu kila muthenya Dar es Salaam, Ilobi, Mombasa, Masako wote Kitui, Kibwezi na Emali kana utukunia simu kwesela noti muonza ile imwa noti kenda noti kana noti muonza na ina ile 55 kana ututumia SMS kana WhatsApp kwesela noti muonza imwa noti kenda noti nyanya. Rafiki Herbal Clinic, we treat, God heals. Inu ni Mutongoi TV. Alright, nitwaswekeria ingi ndino ya kilungu kitu, kilungu kimwanya, kilungu chavata muno, mitwano ni tumisini ya itu, madhayo ni maitu. Ithi alatu tuanite, alatu mibangoni ya kwenda kutwana. Ni kilungu kilaindi kikukia kila wakati kuambia saa nginya saa 6 utuku kati na tuisani ya keli kwa ula maybe nindi watonyelela nindi wambia kwiloela nindi wambia kwithukisia kilungu ki tuendo kuyati karibu sana andini wa kilungu na ethe tutamalise na kukuma isani yambe ndikuya ingi karibu sana andini wa isaa ya keli kilungu ki kisewe na kwetu kwa kuninye antika ro lakini nithi wana taalamu kila wakati twithia ba twinenea yulua mitwano yulua mesie yaitu na muthenyani wa mundini nake Reverend Nicodemus Masaka ola uende na kunena na naitu yulua niki mibango ya kando ingebie niki ulala wingebie mitwano niki anu maumali lenza kwa wingi kuisianiwa na paumbeni ni maundu manayo kabalanga lakini yoyu mambo ni mwechichi maundu maketi yosania mathi beyond Reverend Yeva nikana aende na utuelezea Reverend karibu tena isani yake. Thank you Andikaro. Eligia sani yake eli ne ambo kulilika ni point yo mwaka tu amorata na katika kilungu kia chambe na sikana kendo moso ile aisha mtu ne utu mundu ni waile kwezeke yamebaka akamanya wene we na akamanya kana bandikela ne kibeti chene bandikela ne mutumia wene bandikela ne muthukomi wa Ngai bandikela mwetu ende na kuyana bandikela ni mundu ni nenge tanda ya let me tell you takiri tande twesu ya nda mandanieli no etwie ngone yake kana ndeivucha and imagine he was in a foreign land Yosefu aye katika ndhi ya uwe nini sure kindu kingi na bigia gutho ngebinde ciane yulu wa mekalile hito ya kila ibinda stress ni utuma mundu aliko lala ine wa stress wa kukesa kwithia yani is like unengetwe pressure ngalikwe TV si wa siana ti ngwa sia mukau ti liwo kwende kabubu maundu asu on the most stressed no yuma lokanza labda wikoma na ka smile okanini na nicho mundu bina yonda ayuma loka kwake na mathina na na mawito mundu wambe waile kumweni karenji ne muka wake kana ne muomba wake lakini umalu kanzo ka encourage wena ndwangi let me tell you ando asuma ku encourage ne metuke muno itwe ngombo yo ane metuke muno yethe obetiamo kana wese kwethi aba akanumia stress ngalikwe ni zero bini zungeze the apeando mamethi wane moseo keseti ya mundu tita wizotulanela moseo make ni wone wane wa promotion ni wone wa twika MCA no naza kuwene andu namba nene ya andu maingi pen ane pen na namba nzio ya andu kethi ya mundu wane wa promotion aigendu jambe ukongala gebeti ya gele ewe no nengiwe promotion uyongela gebeti ni wozu no una yembeti bandu uyongela mundu muka
ni wozu una zindie Kenya Charity aikendo jambe ne kwekali ni wozu una twigidwe campaign manager wa UDA ewe awize the agendo kilogo kali kebeti ni wozu ai una nengwe mbele zia retire yana mzengi nengwe zia retire waigoma kanzetini yeah anengwe zia retire na bandu bainuka we athi kuibonda ra abenwa sionde mundu muka thenge ya thenge aga ayuma bwa yasi ageyuma aina kene ene otumabenzi otunini nondu watu pesa okwatie. There are people who cannot manage a promotion, manage a different lifestyle. Ni wona okwatie we nende wandikiwe na ni wona thinete ni wo uyeze the yugendo gelage ngwambe kwekambe aine kwamba manda kamuno mukawe kiakisie wetongie mubea you know wambe kwesisha bau bende janena mono bio kukwata we kukwata promotion kukwata mbesa kwa mituki no sindie mbeti igendo ja muthemba nimituke muno yiwa mundu no ikiale no kwatie kebeti chakele galiko nisia tu mbesane bo wanene aume mundu ume kuongela kibeti king yitu obumbesani na mwaka mundu muka kwata mbesa kila chukana wamanda mabina mainge mundu a change lifestyle no kothete kumanda mundu wa match lifestyle yake ani kaiko pe namba ya ndu keza gwethia nundu ini kwatie mbesa nundu no kwatie mbesa okeza gwethia na kundu ngaya ni manda ndo ala maglasi echaku be mundu mwe wala kwa manwa mukane gwethia mukae ana newa kibela kenena mono silikalene ajuka lipo zasio ndete na meeting tena workshop tena keka na batonyeka mwena ma workshop akusio muyo waku mwenda ni workshop wona you know kwanza hizo ene opportunity za umela nundu nundu uko wa silikali nundu uko wa silikali mbwawe mono muka tayu last year but one na nina hivi sawa muka wakwa aila kwa Uganda. She was one of the I a keynote speech Delta Educational Conference you know no PhD yake ni educational psychology Kampala ya kwa yambe kutonya la Kampala ambe dadite hivi aranigeveti you know wali ketwa lakini dadite hivi you tathi Uganda mwebye la kendo ko rumwela wako ma whether you na kwa ndi mwebye nengene na ne mwebye na kwa ndi mwebye labda nundu liwa atalero wa mundu mwe USA the inde na kwa yuyene nenge na kwa nayo weka kwa aya plaza onateka yana na tithi yonga lwa kana isi okya ya kele ko beundu baina teka le Uganda bandu bachumwa keima ewe engoi we mutembezi engoi yanda ya ngombe kipo ya ndo ino yumalo no wana inde na talwa nina tubisa twa muthembosu anakwe bina na kwati opportunity ya udhi Israel you know nakona motateka tumalo kaimo kai wana tuilisa kwa Mount Sinai ene ditembela kwa Galili na hata numesi wana ngatila lakini la keiwo ne Yesu nundu ene nina kwata opportunity ku opportunity siya tukane si umela carry your spouse with you mbone batonyeka carry your spouse with you kaingi kwa batonyeka nundu wenda hivi na freedom that is a problem yani mabina maingi ando mabangane na kwatigwa nena kwatigwa dio adi nanzungete kugo ino koga Mombasa aganu malugo ne gondo mega na bubu ende mundu ayekale peka samokangi ketwa kanywaje na drug and substance abuse let me tell you namba nene yandu ala manyete they cannot control their emotions ilaka luki gonga kainge bamwe ilaka luki gonga kainge bamwe weza ide ona genu jo ndege gedonyo ona ngongwe zela buzi zere gedonyo weze de atwe kwa mundu muka kwa umeamwe kiswaneo cha mundu nyweta mabina maingine kukodhe to mutwa mabina maingine kukodhe to matwa olala ine ukatonya logo ilabu ese kwethe ayane mundu betio ndanyula mundu su ya ila amilwa aibina yinu ngo ligana kana begeli tukai loto lova
na ikatula ikathengecia ewe ilungu cia mwiyambe ya kwenda thengeania chemistry ibatana mundu anyite. There are very many few men who can control their emotions and their manyite bebina muno. Kwa alcoholism ni changia ulale. Kwa mundu mugaga na kwa mundu ume mundu mugano unywete anza mundu mugani wewasi bailu kwanza yu mundu mugakweza kwa jano nyi amilo ana kweza kwa siaye no bongo bebina mundu ume no unywete na tupeza bado tuyobona ndogwe kale kweza kwa siaye pebinya ningeta yuyu ni meanata ona makanze ni ndatuisomo gazethia ano kana kile ikunda ngama netho wa mundu mukana mane wakendo na kune wakingi na kune wakingi zingi uloki wako unezo spike wa zingi negi wa muzele oundu siende na kwingi bangali kwene yo tondu inyiba ikabendo ageleko cha mundu okazethia ni wa kale ita yuyu one mundu mukamo nyibe na akangoda bie waimundo sota akethia na binya kuthela lwa guthuku muno kunyibe wa guthuku ona mandiko ame ngai maiti kune andimo kilungire ke bainde chaitie kana nundu mundu lokoba atwika ngomba ya ulomo kwa bethasi oti mundu ume utona kuya mundu mukakasimu kamindo ate kausona utwa enenku nage atwa anakalaka utonya mundu wawya uonge kasimoka ikale kausona no metuke muno ayekale aituma mundu mukonge alala aituma mundu mukalala anicho kuona twana twinge twa school twa university twina kana kaiti university kaumeta musibu yocha uyeso kuona kagwite simwe kwetwa yani etwa iPad kana etwa myo iPhone kano whatever yani ambesa mbingi unaowoneka unaowone monyanya mutumeleku akwo ona isu ya ona kai mundu ko uchano ko theto changia ulalai be kawathi one gwa wakainga thima kaka kelonda kiyesembesa ne gwa kayinondo yani mundu mugawe atietwa musie na ende ikile iwe mutu ino ayoga enela ngali yake ayongela kebetimani tumedwe zilingi manadana ayongela ngili kibetikizane ayikulo iwene siyagimwe anenge ndweko chibandwe kali na ukenda no tumalo kana ende yena ngautwa uzokone no twindo kwenda okuwa kibetikikule yuba thana ongelwangilie namba nene yandu ala matekendo mundu numenete kwiwa ti nani mundu no thuto ne kwiwa ti mundu nukwithu no thuto no kuonwa yani kawendo kabwata kaukengethia akaikuya nete itebele yani ugeza kwithi ene ina changia sana reverend yazi ndo manenge soda ne ndwekali kashopping ka kunengoya kashopping ka unengoya wawa kambezi kwa hivyo mundi kwa hivyo kangilile kwa hivyo uni kwa hivyo uke ya kana na kionge akamweba asiaiti etuni ucha no changia mindo ucha no changia olalai ando ke mundu ina tusamutu ange no metuku jigwa yani ene aiwa tani bwaputo ine na kiwandu changania demoros oya take advantage ya kwa nundu ntina kile na mwando aya na mo kind of ona maizo take advantage it's like mwangania timulau mwangania ndambe kanesa mwangania ene hizi ndizo manawe isi ndizema ngaliko nezuko yazobya muno ela mundu nane wene kendwe chake mukamba wate ne asia mundu akulwa tone githuma chango peke ndugenge kita wa social cultural factors social cultural factors yo yuyu pe mbai mwita esa kucha akamba ni meta na wasa yani ukesa kwethi is like wasa mundu niwe la kibeti cha mwana aithe yani ukesa the wasa ni cousins
wasa ni kazi na akamba ebinda yate nembwa mondo ume eiwandu taile na mwana aithene woka ona yuyu kwe okundu kwa muthembosu okethe ya mwana aithene woka kazi ni wake ni woka ndethi okome kumbe ne waka eyo koma kwa yako la kwekela kingi ninge wasa sasa ukikome na kazi ni wako yes kwanza anawisa chune je kawadena na social cultural factors hizo no chowona ona for example tamba imwe ta koya gesimo mundu mene wetiwe muka ainengelelwa mondonge wa mukonyosu utino lala itiyo lala uchitiyo lala mundu we koma na mundu mukote wake mundu mukoetia mundu wetie gebeti chake ne kana ke kale akakia kiasi ndiweno those things happen social cultural factors iko ke kachange okecheze olali ne watonyela mundu ume moinae wa muka ke kamba eta wa muamwe wa mundu muamwa asuna andu ala masiani wena muka waku especially ala ainae asuni momenta wa muamwa kana makasi ni muka waku bina tena mabina maingi kwanza babika abantu okezethia mbwa wena kibetine kesiye mwetu wala masiane wa koka nekanoko kibyobesia na ikibyobesia na ake ayobyobesia chune chekawa social cultural factors ne ndogu mono enda na baami ndone nene lo imasabit tilo itabani amasabit ba abantu betwa goronet ba north core tilo itabani abubu kila kethio cha okeza kwethia ne pinda yanza iko ayipinda yanza iko imwana yima na kugusinete yoka kwisela thome balabe mwetu simo sabinya kithio chiki ogwo mbai nimwe kithio chiki gwo kwa Masai kithio chiki gwo kwa Rendile kithio chiki gwo kwa Orma kithio chiki gwo kwa some tribes in Kenya ona kithio chiki gwo mabinange okethia ku kamba ono gaoke yani ai Masai thia etumo thenzilo ensabandu bamana abe Masai ebundhe ai mundu ngiwe ebundhe nae kwako aendeze jo so sivyo ni sindu ingi change olalai weza okila wili okegwa yani mutumea diu waitweka yani akwati akamweso kowe na neazena weze mundu mundu hapa ne mukaka ekebeti chakwa kana kamana kayitwa ne noswe mutumea ewe ne bedhi yawa instances sia mundu no kwatie kamweso kuwe nondo wa ai nondo wa sindu siake siethio na ku siethio sionde ile itana kikio changai siethio sionde ile itono dimine na ile itono thesia ula musimamo tio weta wa mundu ne siethio sia ile kwa nasio egenu jetwa maratwa temptation yani okay katika situation no yeze there no never no bano kudhuka ata Joseph ndo maratwa na kanima ingebiye ai katika social media katika amekalelo yando okabinde ziyogeze there no ene mbona ba tumezo titutu mbea welcome tumezo titutu nikaribisha ugeze ona from a kilometer away no wene kana mundu ndimwichende twemwe yakeli ngalio muone wao komoni matatu ya maingi bie ndipo mundu tumwitu yetu thukie muno ndicho Biblia ume mati no lalamika ndipo Biblia ya ai musiye satani na aga mokea resist the devil and he will flee nondo wale akweku let me tell you no tolanelwa wale akweku no ethia olikile matatu ane manene monobio and of course kila kingeti wendi ndiye thwana na asiale yani ndisini chau choka ake kabinde yani kikakenga mondo kana nikingela ngalikwe ngene bwa tanzio nesa kono kamundu makakange no you say this like nundu ne new experience it's like no ene ke kakaya nindona kaya ene ningwenda nisisie undu babu anta bailie ningwendo siemethia nisisio undu babu anta bailie wendiusu wenando
na ni mwingi muno all over the place na nipo mundu wa ilo tolanila masuanio make ile ya siamushiri satani nake akamutia pe kusengwa kwingi na kaeka ngoni jujwe bukune andimo andi kwa machoni etene ndimo kelungu cha katano machoni etene ukanyo undu wa ulalai musiaisya mweno gethukite ndo ino mwana wakwa ithukisye we wakwa te akutuko akuose omanyi wakwa ni kana utonye kusubia yake liko ni kana ilomo cia kwitonye kulumia omanyi nundu ilomo cia mundu mukailwaya ibolotanga cia uke wanzuki na kanyo wake ni mutende ukwe mauta ini muminikile wake tamuti wewo muita ubyo muengalisiele maomake madhe yake kune matambia make malumaniti na kabule kondu wao ndona anzi andindu malu ya thayo mendele yake ni melumu na ndamanya na kondu wao ana makwa mbethukisie na muikatie ndeto cia kanywa wakwa beta muendele waku kwasa nake na ndukathiba kube na mwomo wa nyumba yake ndukese kunenga anginda yaku na miaka yaku ala ai malwaya matikese kuso ni binya waku kilungu gichonde cha katano kiwete tobo wa kwisubiana onolalai kwisubiana onolalai na uone kana there is a lot of attraction pesi nubige si akwendesha yuta yutu ile tu yutu ibigie abandu wesa kwethia no ene yutu kula tu like ne kana kambe yako no kamukauti na kamukauti kayonga lwake kuleva ewe tulato tumbo kati my dress my choice my dress my choice lakini uone tunesa pio ugeza kweli like ai na ndwezi isiote ngina nikamigite no useise na kayegia na kaichoka kayegia kabuti kange kaza ngaliko yetino yezede ayene kakabuti kaza ne kabwegete naku lakini pambe musiane die kama kabuti ke ewe ni badhi ti kongondo ikutilwa ti masliti yani attraction is there in a very big way nando nimeju mitine kana makalulu tichalangi na nicho Biblia baya sia musiye satani nake akamukia na pe ukani mwingi muno mpaka na Biblia kase nusa manse kumagidikana gidimani chaku we mwene kila chake to na manse alama bite la kuma gidimani chaku mwene mbuluti yaku ni sia ile konya ukakuona ku na ruluze to amanze makunziane nene medhi okondo wa kuweka na ti kondo wa malwaya na ti kondo kwa andu alame kwako longo yaku ni adimwe no itani yake beti chaku cha udho kilungu cha katano chonde kinene tobondo wolalai na in other words kikasya kana siendo isyonde ni siendo sia ile kwekali sia ile kosobewa nongwenda tesisye ni chau kila kichange ya olalai lawe kalata wainge ba let me tell you olalai no eta depression kwanza ila mundu mukawesa kumanyakana mume wake ni mwosi wene mondonge ni wa kendo okesa kwethia ona kecha musanisia okethia ni depression kabisa akekalata watu ndwa akekalata tawakwothayu okesethia ni wendete lakini ndekwimanya kendo tuke kona mundu muno depression ona trauma ukeze kwethe is like uto amakwa moko tuko uwete mbu yani ukeze is like ani tandume ukusembania anxiety libo low self esteem ukeze kwethe na we anduni bwigwa tawe muthei we anduni nuigwa yani nuputhite muno nundu wake nundu pe mundu kuya asindu isiako pe mundu kushibea mbwawe mundu me nezaidi ona nundu mundume esoma nyakana makana mundume wisikie nando kananga muka wake aenda nangania mundume siwe mbabu wangu wapyo wetho anata we muthei na kwanza na we anduni wisaidia ona ndwina wasio
Kwa it causes low self-esteem on the part of the victim. Ukazethia embwaninye mukawa kwa kulala. Nyayuni ya umenita ni mundu ome. Bina siyo na banini. Embwane mundu mukana ake mume wake okulala na ndwangi. Ona ake mundu mukaya akani ndembwa ina si. Of course kindu kini kisa kumabandu kekaete violence in the family. Ne wite ilasi sita wa love triangle. Ukeza kwethia it's like mundu metio wethia mundu mukawa ake ni wenda na mundu thingi akesa kuwa ola mundu na akiyo wa sindu cia muthembo ni ciethia wa ko chune kindu cha ile kale ni mundu no kaka kwatwa inthoni mbinge muno andone. Of course kulala mabindangi ta mundu me ailala ne uka ukeze kwithia ona tapugata tapeka fame ka muthemba ndabe nguma yibo lakini nake mundu mukona ke mundu me wake okulala okaka kwatwa ni nthoni ukeze kwithia andone igwata muthei na oyese ithia ona ke no we confused. Kindu kini gichangia kolea kuikiani ana mistrust ukeze kwithia nduike ya mundu besani siake nduike ya mundu mekalileni yake la ibinda ukeze ithia ona njasi ni kwa mutongoi mugawa kwa yani okawe ona sikasi yake na kindu chuchu kiyuka kibike abandu mundu ayambe ya kwekusha abwata umeta what we may call withdraw. We mutwano ni lakini no ambia kukwekala ubwato wende na kuma moto anone ene na kula moyo waku na ula sangu waku kula ila intimacy kala musisimuko kati waku na muka waku kayende na othela kati wa mweme na muka wa mundu kayambe ya kwenda othela abaibikio bandu yese ithia mutani sio ne woka separation yoka divorce yoka andu ne mowani na sindu isi the hour. Asante. Of course bayo ndenja ya ene kuambukisana bayo ndenja ya kuambukisana kwanza ukeza ile asasi ndo ndo mundu wethoie no wete wa konya wa kwako no wete wo kimwi no wete sexually transmitted infections, you know, gonorrhea, syphilis, you know, and whatever else. Sindu sisi on the yo isono no yo go si kuno sia adala. Ewe na ndu maitinda maikwatanya nundu wa maundu amola lai. Sijendu tele kwe kale. Of course, ula late costly. Ula late costly. Very costly. Nundu yujune kano kala la no lasima we say there ene wendo twa mundu bando wendo twa mundu bando batyandu bando toneka to ida no kila utumo no ka kelongi ko kila utumo no kila nangali o kila utumo aya mabinango esa ukila wili okegwe yani mendi kwe seminar sio na Ivasha kaya ba seminar de gona mundu reye mundu makakuku agesi ise gugu nake iya okatalanga la maizuweza kwethia maybe some 2-3 nights in Naivasha. We are talking of well over 20,000 40,000 shilling 50 ngale ndo ewe na mundu na ina kendo ibadhelelo mundu umeona ina unosete pension kage aibadhelelo mundu umeonosete kaloni kage kaikunwa suti mundu umeone getali wizithia paikeno ni chathela ko bate ngalama nene muno too expensive ulala iko ngalama too expensive yeah Trekene ina maundwa they are too expensive wethele lo mana ciana cia kwithine iliosoma nondwa moyo wa mutheno kana mitheneli tafadhali twende na umilukile kilungu kitu masani asu saa 6 iliendeka miongo sioka uketha wine kulyo yaku namba yitu ya simu ya 0792 792553 0792
792553. Namba ya tumani mukubi ni 23915 23915 noyambi na Mutongo TV. Na utawinde ya Facebook bado na utuandike utumani wako wau tuka ukunikila ikulio dila imwelekele Reverend au tae undune muna ukuiwa ubinite nundu maundwa makulala maundwa makumala mutwana ono maundwa makwitha na mibango ya kando ni mainge biemu no witha wine kulio kana wio no ndu kwenda weta ini isaje uno uwete nataka ita namba kuthela kuisila Facebook ya Mutongo TV ana kuisila namba ni utumoni mkubi ya 23915 wambira Mutongo TV na oingi simu ito ya 0792792553. Reverend aende uminukililia naitu aende naende kututabia maunduo nde ala utia late iulua kuma lukanza wa mutwano. Abedi gei kemanthi umamasina muka wake Josephine membe nengo kedhie ne medukesie nina kedhe kabisa ni asiaise makilunguke simbe isi ola alai antikaro si affect ai ka affect siana siana situ siende na kuyana na siana si nomba siende na kuyana na ila ola alai watu la nyombo of course ne bo ka ba kedwa be tension okay saidi yani enebe kwethela na mundu mukana na mume wake kana mundume na muka wake pekula kwekala mena me tense nundu mundume noende na suspect muka wake no kudinza kibetigene kiende na suspect mume wake no kudinza na yakango dabie siana ina marriage relationship nisiethwa iona ila is not well between mom and dad. Yeah. Ila babwara bege ndukitaende ne keseo kibwata kitaende siana ne siembwa siene asiene makota na siana ne siene kaunu umela nomba siana ne siene kinene ju umela nomba siana ne siegwewa oundo ila ondadina na momu yane mekwiwa ni amwe me okoma na maka kumba tiana siana ne siene na ne siende na kuyana. There's all behavioral issues. Mabinango natukula siana situ siyewa ichao. Siana situ siyebebi ma school weke. Let me tell you. Siena stress yonasyo. Simbwa ma stress mumeto maundo ne mamu the boss. Mamina ndadie manatho kwani yake. Kainde metho kwani agutha mamino nethe ile bandu. Kainde dino nethe ile bandu. Siana sikwata ni anxiety. Siana sikwata ni nene. Siana sikwata ni siendo support yethe na pe mu siendo support inya po mu ibwata sio no siene maundu la mabwata mende sibi kabando siana sikwatwa indoni nondo yuta yuyu last year but one mutumea we bando wela ide wangalene ndiwe ta bando wela ide wangalene na kebetijene na akakunwa mutumia akakunwa akabako mwezi vitali ewe na yo kebeti kikatitiwa na kikatembo wange wangwa kikumalo kakekethei na mundu na ndwa utheme na siana nene mwezi ubono wabikiyo siana sio of course wile wa mabikiye na kana kaikwatwa indoni kana kaikwatwa ni stigma sindu itesi yako kana kala mwana ke wane wa ula mondo ne liwe wala bantu mwetu ya inyake ene na that is stigma sure na let me tell you stigma kindu ki ene kibwetani yagwa na mundu wese ya kia kalata chake tayuge kala yiwe kujo ninge isu stigma that is a stereotyping mwano ene wagelagela ali mwano ene wagelage bedije diwe mundu su ekala na shame ezu mundu su ekala na ndonisu na nito na kwa affect na performance yake katika class kugethe akana ka muthembosu nikethwa aki affected muno andebongule ne kano gesethia ona makabika bandu gesethia ciano na imwe yuko banesa nundu wa kana sina sleep problems ketha kana yuko atato nundu wa ndoni la makwatite kungule ne kano gesethia maundu a on the tikamina na chao. What is the solution?
tisiokola muswani mundu umende na hukumu yulwa mwe wake ateo muka wake tondo mundu mukote na hukumu yulwa mwe wake ateo mume wake na mwikekeu mwe kabatane na obailio na je mundu na ungameo mtu ni utu I mean take charge of your integrity take charge of your character Ithi wa we mundu utona winengete ndaya no kanenga mwe waku ndaya no kanenga muka waku ndaya no kanenga mweme ndaya nundu okanenga muka waku ndaya no inenga mweme ndaya siendo indwe sagweso wetane gwasyo no kanenga we olo tetha siendaya ta you and Karo you are a role model to many people look at you ando mausia asia kuma katika Mutongo TV ula mundu mukoruta ula mundu mukaweka you kwa balane kaindi ikanoma nundu wasi andu maingi beta kabisa kwa ninga weta nigwe na jiundu naku nikanoma nundu na asi andu maingi beta unola reverend vita pe bata munene wa mundu kweye kadianesa ukesa kwethia ene kwa thimwane mundu lota nda utaoni walathi ona ndaunga manzi ale alathu ona ndeka lake kaloni chala mabodhasia ende utanu wake we meone ya yoba ano kaza kwithia sabule imwe sabule wambeke lungu chambe muzombe kuyuka watoto yani kaza kwithia no kila kithuku no kwa sekene kithuku Biblia ya sia mushi sasa niende na kya kamotia resist the devil and he will flee na nebota asiale siendo sionde ila itono tuma olikame kwane embwane wese na yo mwekalo wako kana mwe wako ni molelu na yo kongamele ma yango kane ndu kongamela ngo kane no metukuiba lokose nendene stay away from temptations yeah stay away from situations nukekale nukende kwene kwekala bandu bakube uno Biblia ya asia pe mundu ka kwata mwaki na mogo mage ole omobebi nawe so tukano lengeane ana sindu ibare itono kululuteja Biblia ya asia nda monge ndani amene Yosefu hakuthoka athinza asembi tokete ngita ya mungethi pingila kakazimu saidie contact ndio wa muona aine kara kaka simui nende mwako mana nisaidie contact yako we exchange ne ndo ne na thina no ndosu embwa mu exchange pepata wa bata ibata usu indi you baibata wa ni zakweta reverend Kilunguni skini choki tumiena namba yake dozimo ndone ndo ile kosokewa nenga namba yaku na kwa nenge yaku yo mina chau ni communicate mukashia na kwanza takitwa kukomana makita kukomana for the very first time na nenga namba yaku yune na namba yaku nundu be monto te discuss ya makelunguke nuona inde lakini nenga namba yaku nende mwakomana very first time na babu antabate agenda kati wenyu mweli no bongo wambia idea ikwandikia you are very beautiful wambia kwebasia wambia kwebasia kenene kilake ka changi yako baloka kwako kilake ka changi yako lala kwako na kilake ka changi yako thinza kwako ni wambia ko ke changi ila te kwasia musisa tan nake aka mukia ila we ono kendo cha muthembo sisi omundu wethe bwata we na agenda ingi mundu wa muthembo sitani cia nake mundu wa muthembo sila basa nake mundu wa muthembo mutabie tene aye ke itonyeka na kini uthacho methone ma Yehova ikala nene sana muka waku ikala nene sana mweme ikala nene sana mundu la mubwata mwiki mwende na okoloka ke kaabia ne kana mwesobeane na olalai ucha waku mwetele ngai bindani yake na kaka bikia kweka na kila kitu motuma ovaluka esobeane nacho na ithwa webasa nacho na inde mwethukizia mwenda na musiaizia mwendwa ende ugeso kwado nundu wakute taile kunena nia tio ngonia namba nino
utena kielelo kingi kila jabi kia kuwetwa ni karo 0729 21 66 80 0729 21 thandatu nyanya na 0 isu niyo namba yakwa taile kwekaloti inena ni maundu ni ala melekele maundu ma muthembosu maundu ma kusubia mitwano yaitu maundu ma usubia our sex life you know na njasi yake ngayila wombie mundu ila womba asiendo sionde asi akona kana nikiseo indi ila wombie mundu naomba mundu muka muswa wa miongo lina nyanya muswa wa miongo 3 wa mwambilio kilungu chambe aisisia asia na yoba ngai asisia na ona kana nikiseobio it was very good the goodness was quantified and was qualified by the Lord God himself. Sex is a beautiful thing in the eyes of the Lord when done in the parameters of a marriage. Yani undu wa mundu na mundu mukani undu wa bata ila wasiewa kana ila wiyewe ne mutwano lakini wa payanza omalo kanza amutwano ne wandwele omalo kabayanza wadwika ne wawinde kila kindu ijana angika na kila kindu ne chathuka tita ke sobia na kana de sobia mutwano kakula na certificate asante Reverend Mulikutu Sam asante sana Sam asiti tuko hapa tunamalizia pamoja asante muno kwa ndendi ala tuende na umini ya bamwe kilungu kiki to cha kathama kawendo maundu mavata muno alama nenwa ni Reverend na indi weti wo kwithima ndwithima indi nondo niwe weyesi na kwa ninye ni yesi kila mundu ni weyesi na kila mundu ni weyesi mundu wake na Reverend otuiminu kile ni kana otuboye be undu tonoma na kana mundu waku ni wambia kumalo kanza kauka kai laisi okeo laisi nondombe kai ande ga bage duliani mundu no umalo gonza na yoga yani surprise ayuga aigwe vuila na kana yuka na kamoyo kangi lakini peo sindu noto no sisi okeze ya baba sindu igwa tete ya kawaida tayu one mundu muka na mwekala mekaleleno na iwambia kwa na tu present yani twindo tana atu kambe otona we mundu ume we awagwe watchman moka unowe na simu ya shilingi ngili 25 na kuwe ba we 10 ndu isi afford na kuwe ba we 10 isusumia rera mwana umuye ya tindogwa utona kwambia kuona ugeze kwithi abana wambia kwatwa insika mukabiko bandu ugeze kwithi abe mimalangile tana ibo kuma baya tene wathatharu kathi wakatano tikathi pengone mwaitu the bandu na ikingi ba muno kethe ndute wa kawaida pe sio shindu cia muthembo tona kasisi ogethe ya mbona ba pe openduku aya mundu muko wakwa nono masama no ligie kwambia kuma luka ni wambia uthea muno mbe undu tana thea fetukula wambia kwikia utanegea ene tungi to see through utanegea ni wambia kwikia ame pesi ndu no kuona bana uana atinde anatwaye mwana ene dera no yeze thea lakini yuyu dina sendera ndugu iya ugambio kuona ka upendu kuketha no vungu batima na vekeno mukambo ate ne azi atima na vekeno vekindu kwa upe osindu to no kuona ketha baba mepindu kile aya one mundu me timwiso wa mai besa siake yuma nikakula siendie either nuto membo ate munyu na kaine ngipe kaluke kangi wambio okunda okunda ewe
kaluki kange kakatwa iskati niwaambie gwe kale gweta ni gwako tuni mbeso na kwata nani niwaambie othelelwa tene ni mituki ayedwa peka mubango ka kando ke bandu pakasumba waambie ne kweba kamubango ka kando bandu waambie ne ku service kana waambie ne gwe kale ne ku medein kubyo tindo tunoto na kuona othelelwa tene tumaupindu ku kazizi ogezedi abano bungo ati kawaida haya ninyosu mukoo wako tunaenda nazia nesa lakini yani maundu ngiakingo kwa kalipo kile vinda ai ni maingi bangie aibe mundu ngwendera tusimutu yiki wa password kila bandu tusimutu yiki wa password hizi dia waambia suna wamba didu kadao ai we ile ayo na password yayo tuno ganda tu I thank God I don't have anything to hide from my wife in as far as my phone is concerned kwezi nyuma kwanga reverend nyuma kwanga okwe tiyo ko lakini nene na yoi mbwate kindu kimwe ndiye bumesane na ke agai abumesane angolie golie ne ndosi akune na ke ndosi akwa kwanjoza ne kune ene yumambi obida na siendo pembwa abaimini pekindu wende na obida na kindu kila kitoko thetu obida muno ne kindu chelekele maundu mola lai kana maundu mambesa. Asante etwamina mwetu ya kulinda John Eva Kilunguni asanda tuboye mboya sia agai mwethugezia mwendo na musiaisia wa Mutongo TV tekabikia kuboya twimina twikutungea mubea nundu wa kila watu nanga kwithwa twane na nesia maandiko maku macia kana na me eli mai athi ende mayaigwa ni anthoni undu wa mundu na mundu mukani wa wombie mwihai na nikana ukataitha ciaciitwa yaku inde aingi ni mathukie ute na mekola ni uthatio methoni maku undu wola alai ngai wa itune waitie kana makekwathia ya mwaki ni boyane kana ukatunenge kusubia misi thaitu na mitwano thaitu kwa undu wa kumusia satani undu ne uthatio methoni maku undu wa ulalai kilungu cha ndimo cha katano endo katunenge kusoma ndo ile siandikitwe bubu na kusia nesia kondu wa utayo wa isieto yaku taiwa na katho muno tone osio mwathime musiaisia mwendwa wa Mutongo TV na uimunenga kwekala mwekalo wa kwendesya na muno asu ala me thayone wa mutwano mume na muka kana muka na mume na kwa ndo ala metelo na muimanenga kumesha ne kana ibindani yaku wa mathima unosu webikia kuthokeania ni twakutungia mubea mwathime andikaro na ithio nthe tuone wosio niwe ona kondu wa ndala matethesio ndo wakibini gukine kana kabikia kuthoketonose kulika kiseveni taiwa na katha tisuboni wotukonu gwonde kiokoni watu wa muchamwite utungie mubea sietwane ya Kristo Yesu ni twaboya. Amen. 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 And amen. Bye bye. Musiaisia mwendwa athimo muno ni mwihai na indi andikaro ngeti siako imabikie ma musiwitu wonde wamba kaminda na wamba mutwiko jumla kamindo la wake yana kila waite ni Reverend Nicodemus Masaka gekwende utuko wa kwa ila. Bye bye. Ekazi ni wako itwa Obadia Mutinda athukuma akaunti ya Makueni. Aha. Ambiye nikukethia muno. Asante muno. Awasoka agethwe ni Evangelist John K. Oh yeah. Kwa ni sawa thina ici ciaku. Thank you very much. Eni musiaise witu muthenyani wa muthi ni asiani mubea munene undu ethe twakwatia ni nthini wa kilungu cha gathabwa ka wendo kila kukia kila wakatatu kwa mesa inyanginya saa 6 na masaa maitu nundu mathela kwa komana ingi wakatatu wokite nyene kuyati ngai yetethie mitwano yitu ngai yetethie misi yitu na bala wewe watinwa songanga bala wewe watinwa tungia nitawanjikaro mubea munene kwa onde alama atoile kilungu kitu directors ma kwa ma producer ma kilungu kicha kadha kawendo mundui Kelvin Mwasia mundui Dennis Kasanga Alfred Ondomwe na Kavero ili mubea munene tukumane wakatatu ukite kilunguni kingi otaki masani utasu. Bye bye. Bye bye. Bye bye. God bless you.